Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o rezultatima Netflixa i Tesle, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažete mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su Fastgraphs, Seeking Alpha i po novom Morningstar Premium. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. Danas snimam video u jednom slobodnijem izdanju, možemo tako reći, nemam napisan tekst, više radim ovo u stilu nekog live-a, pa ćemo vidjeti kako će video ispasti na kraju, kako ćete i vi sami reagirati. Radim to iz razloga što sam shvatio da kad tako radim bez pripremljenog teksta mogu reći puno više toga, jer kad imam tekst kažem samo ono što vidim ispred sebe. Ovako se uvijek sjetim još nekog dodatnog komentara koji je naravno svima koristan. Počet ćemo sa tim negativnim vijestima, sa Teslom, onda ćemo kasnije preći i na Netflix. Evo, za početak, rezultati su bili takvi kakvi jesu, ne baš dobri, očekivalo se da neće biti dobri. Ostvarili su 66 centi dobiti po dionici u odnosu na 73 centa. Operativna marža im je drastično pala na 7,6% sa 17,2% prošle godine koliko je iznosila. Razlog je to što su stalno rezali cijene. I normalno, vi kada režete cijene morate znati da će to utjecati na vaš krajnji rezultat. Razlog zašto je Tesla to radila, zato što se mora boriti sa konkurencijom. Jednostavno, Kinezi su nemilosrdni, razvijaju se puno brže nego možda u nekim drugim dijelovima svijeta kao što je Europa. Dakle, Europa im još nije takav konkurent, ali Kinezi definitivno jesu. Isto tako postoji i domaća konkurencija koja će normalno sa godinama postajati sve jača i jača. I sad dolazimo do tog jednog trenutka gdje Tesla mora odlučiti što i kako dalje. Odlučili su se ići na rezanje cijena, znači neće biti neki high-end brand, jednostavno žele biti pristupačni svima, a to normalno za rezultat ima i pad prihoda i pad profitabilnosti. Ovaj graf je zanimljiv, vidimo kako su se kretali prihodi Tesle od 2019. pa sve do sada i vidjeli smo kontinuiran rast i sada smo opet došli nakon prvog kvartala u 2023. do toga da smo tu negdje na istom, stagniramo, nema rasta. A zašto nema rasta? Pa zato što padaju cijene. Isto tako moramo znati da postoji jedan problem koji se zove slabljenje kupovne moći, koji je zasigurno vidljiv kod kupnje ovako skupljih stvari kao što su vozila, i radi se o tome da normalno ljudi nisu više spremni trošiti onoliko koliko su prije trošili. I kako sad Tesla može uz niže cijene i manju kupovnu moć ostvariti veće prihode nego u prijašnjim kvartalima? Pa iznimno teško, i vidimo da se to nije ni dogodilo. Isto tako, ono što je još bilo zanimljivo za izdvojiti je to da im je neto dobit dosta pala. Ako pogledate njihova dobit u ovom kvartalu, trećem kvartalu 2023. je otprilike tu negdje na razini na kojoj smo bili u trećem kvartalu 2021. znači prije 2 godine. Nije to sad nešto prestrašno, ali vidimo neki trend rasta je zaustavljen u četvrtom kvartalu 2022. i od tada vidimo pad. Trenutno smo na 1,9 milijardi, vidjet ćemo kako će biti dalje. Ono što je bilo zanimljivo, što je Elon Musk rekao i što je dosta ljudi preplašilo, je to da je pesimističan vezano uz globalnu ekonomiju. On se ispričao, što zvuči paranoično, ali kaže da zbog svega toga što se događa, uključujući i ratove u Izraelu, Rusiji, odnosno
odnosno Ukrajini. Radi se o tome da postoji puno izazova kojima se Tesla mora prilagoditi i da normalno sve to u konačnici ima utjecaj i na njihovo poslovanje. Rekao je even a great ship in a storm has challenges, dakle smatra da je ovo jedna oluja u kojoj njihov brod, iako dobro vođen, i dalje ima poteškoća, ima problema, normalno ne može samo proletjeti kroz oluju neokrznut. Na početku kad su izašli rezultati, dionica je pala, logično zbog rezultata koji nisu bili dobri. Onda je ipak narasla jer kao tržište reklo pa dobro, možda smo uračunali malo i previše, i onda je došao Elon Musk koji je sve to skupa potopio. Često on to napravi i evo, dionica je trenutno na nekih $230, a u After Hoursu nakon objave kvartalnih rezultata bili su čak na 250. I sad da krenemo na pozitivnu priču. Pozitivna priča je Netflix. Netflix je ponovno postao growth kompanija. Dugo se čekalo na to nešto što bi ih moglo opet odvući u visine i eto, to se sada i dogodilo. Objavili su kvartalne rezultate koji su bili odlični. Najveća stvar koju valja izdvojiti je ponovni rast pretplatnika. A zašto se to dogodilo? Zato što su dodali velik broj korisnika koji je dijelio account s nekim drugim i sada normalno, budući da nisu htjeli ostati bez Netflixa, bili su prisiljeni kupiti, odnosno platiti pretplatu. I evo, sada su dodali 8,8 milijuna pretplatnika, naravno više od bilo kakvih drugih procjena, i možemo sad to usporediti sa drugim kvartalom 2020. kad je Netflix dobio 10 milijuna novih pretplatnika, i to je bilo naravno zbog početka pandemije. I sad pazite, u tom periodu kad su svi bili doma dobili su 10 milijuna novih pretplatnika, a sada kad su se ljudi vratili normalnom životu opet su uspjeli doći do 8 milijuna novih pretplatnika, što je stvarno odlično i moram im se čestitati na tome. Nije to baš onaj prirodni rast, to je rast uzrokovan ovime što sam rekao, dakle to su više korisnici koji su do sada koristili Netflix ali bez plaćanja, a sada su ih ipak uspjeli konvertirati u pretplatnike koji plaćaju, i za to treba imati znanja i sposobnosti. Definitivno nije to lako, nije to mala stvar. Svaka im čast na tome, definitivno. Evo, upravo zbog toga je dionica u After Hoursu narasla 13%. Evo, kad otvorimo graf Netflixa možete vidjeti kako je to izgledalo. Ovo je inače jednominutni chart, ajde da prebacimo ipak to na jednodnevni chart. Dionica je padala još od početka ovog mjeseca sa $440 otprilike na 350, i evo sada je u pre-marketu na 393. Ko zna, možda to još i poskoči kada se tržište otvori, vidjet ćemo. Ono što je ovdje isto tako bitno za reći je da kad se neka kompanija odjednom preokrene na način da više stvari nisu kao što su bile, to se dogodilo Netflixu kada je pandemija počela prolaziti i kad su počeli gubiti pretplatnike. Bitno je za vidjeti je li menadžment sposoban opet preokrenuti stvari, ali u svoju korist. I Netflix je u tome uspio. Svaka im čast, opet ponavljam, imaju odličan menadžment i vidi se da znaju što rade. Isto tako još su naglasili u svom izvještaju da će poskupiti pretplata u određenim državama. Ako se ne varam, to su bili SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska. Može je bila još i neka država, ali ove države su u biti velike, ključne su, tako da ono što njih čeka ih još rast prihoda i dobiti upravo iz tog razloga, a morali su podići cijene, morali su ići prema gore iz razloga što vjerojatno ste i sami čuli da postoje, da trenutno traju štrajkovi filmskih djelatnika, uključujući glumce i redatelje i tako dalje. Mislim, malo je smiješno da se glumci iz Hollywooda žale da malo zarađuju, ali ajde, evo, koriste i oni priliku, misle da su radnici u Amazonu koji rade za minimalac. Ali eto, radi se o tome da svi oni skupa traže veća prava,
Netflix i svi ostali morat će sada plaćati više za sadržaj i normalno sve to skupa za posljedicu ima i porast cijena usluga, ali Netflix se uvijek trudi da taj porast cijena uvijek nadilazi porast troškova. To je još jedna odlična stvar. Je li moguće da se Netflix ponovno vrati tamo gdje je nekad bio? Moguće, ali za to će sve trebati vremena. Ovo ovdje definitivno bilo precijenjeno na $685. Ovo tu sada gdje smo možda je negdje na realnoj razini i vidjet ćemo što će se dalje odvijati i događati. Drago mi je da su se uspjeli vratiti iz ponora. Ako pogledate na početku, odnosno sredinom 2022. pali su na $167 koje je tada kupio, jako lijepo je zaradio. Ne vjerujem da ćemo sada vidjeti opet nekakav ogroman rast od tipa 100% ili tako nešto, ali da će opet tržište ovu dionicu gledati kao growth dionicu, zasigurno hoće. I evo, tu bih ja lagano završio ovaj video i još vas jednom pozvao da zapratite Instagram Financije i Samofinancije. Nadam se da sam vam dao korisne informacije, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.